yamara baski agasohoka. John Collins. Ati nza John Collins. Rescue and recovery. Naje mu equipe ya Rescue and Recovery. Mana we n'urukingo. Kano bagateye uburozi katabizi. Happily believe a man. Ntabwo rwose umuntu yakwizera uyu mugabo. Suitcase full of shots. Umuntu waje nawe yambaye iriya myenda y'amasuti yipfukiranya kuriya ngo tumwizere. Nimba ari urukingo aza kucyata rwiteye akabona guca muri zombies. What does he want from us? Abo ndadushaka iki? Just a pinch. Akara kurya gato agashingiye. Twabonye amukobwa aratari wa wundi twite nawe wanje gutera urushinge. N'uburozi bambeja ngo n'urukingo. Sasa abana baho babafungiranye. Nana nago nakuyambura. Sasa uyu. I guess you saw that in the movie once. Nane babonye muri filime tu. Yes, mukira ku gatebe. Kwa yakavunye intebe. Ni Grover Jones. Nobody. Nana nago ndi umufana w'inshinge humura nta kibazo. Fata uwa mbere nago bazi kumugabo aje kubayitana. Fata igishinge bahera kuri Natali. Wrong. Kibazo ki? Bakiraho. Mugabo baramuko. Did you do that? Yago bikoreye iki? It's not a vaccine. Nagaru urukingo. It's a poison. He's Ahubwo n'uburozi. here to kill us. Ahubwo aje no kuduhitana. He's here to kill us. Poison? Uburozi. Sasa dore ngo baravuga ko ari uburozi. Natali barangije kuri umutera. Mana we. Yabwatinze umugabo baramuhambira. Ni John Collins. That's where we kill a guinea pig. Yaragose je nakanya gato. Took it a shot of vodka or a cup of mouthwash. Ati umura nacho bitwaye ndarageranja nabi. Didn't give it even close to the full dosage. Imbeba naite dosage muri make ntabwo naite umuti wose ariko yapfuye. What did you put in my body? Nicyo washize mu mubiri. A vaccine N'urukingo. to protect you. Hakujya ngurinde naguteye urukingo. Fine. Romere ute nta kibazo. I mean, my stomach's a little weird, but Ndumva mu ndabidasanga gusa. Banza umutangiye kunyinjira mu mitsi. Let me up. Ivuga bari amambiriye. Because you and your friends blew up the chemical plant. Ati mpamvu nagwambere nuko ari nsitse mwamwinje mu mabanga y'iriya chemical plant. Ruriya ruganda rwakoraga ama produit chimique. Why did you knock me out? Ngiye kuki wankubise nkahwera. Diesel? Dizo. Pretty simple. Ati ibintu biroroshye. Saying Dizo n'abafana za bwa burozi. it's a vaccine, Nimba uvuga ari urukingo. Nawe kandi ugutere bihwaniremo. and that means you wouldn't mind getting it now. Bivuze nawe ntacyo byari bitwaye kuri ugutera kanze nkwereke. Sasa Dizo ni umuribwe baruteye shiriwe. Arushyira ku ijosi ntarari umushinga. Don't. Mwana we runtera bro. Bivuze ngo yajya yemera ko ari uburozi. Nyamunini arangije. Mwana we. Trying to kill us. Nase kushaka kutwica. I'm doing my job. Nde nimo nakora akazi kanjye naratumwe. It's because we're witnesses Ahubwo impamvu ashaka kutwica nuko ari twe batanga buhamya. to the horror show going on out there. Zino zombi zose zateye hanze byaturutse mu ruganda. All I know is your friend doesn't have to die. Ati cyose cyo nuko abafite batagomba gupfa. What's in the syringe? Tubwire n'ibiki biri mu rushinge. What kind of poison is it? Ni burozi bwoko ki? I don't know. Nanjye simbizi. Unlikely. Our only chance is getting medical attention. Icyo dukeneye nuko twabona medical attention cyangwa se abanoze gukenera kujya kwa muganga. I can radio for help. Ahubwo nahamagara hanze bakabaha ubufasha. Sure. Serious? But after you call for more people to come kill us. Cyangwa umusozi ushaka guhamagara bene wanyu nabo baza baduhitane. Then send me to my vehicle. Ahubwo mureka njye ku modoka yanjye. I have an extra suit. I can get her out of here. Ndani menye n'imyenda iri mari amasuti. Ibiya myenda wambara ukipfukira na mugabo mwasohoka no mukagenda. You'll go get it and come back. Just Urumva twakure ukagenda ukagaruka. nice. Utatubeshye. Die if you don't trust me. Uriya mukobwa araza gupfane mutanyizera. He's dying because we did trust you. N'ubundi mpamvu arimo arapfa nuko twakwizeye. Yeah, well, she's not dying. Bivuze ngo ntari upfa wenyine. Dizahita amutera igishingi. Mwese mujyane wa musenzi. Dizo ntabwo sheri we yagenda wenyine. Bahise freakishi. Dutangiye episode ya 10. Nakubwira cyari the premiere for Reels and Kara wumva. Sasa hakuno kigabo bacyambura imbunda. Sasa yafite umujinya. Your girlfriend's dying. Sheri wawe arimo arapfa, your girlfriend is dying. Shouldn't you be spending her last moments on earth with her? Wagiye mukaba muri kumarana ibihe bya nyuma sigaje kuri isi kari akanya gatoya. Mukaba muri kumwe. Kumbe kigabo gifite hakuno akantu kakuma. Sasa bana bo hakuno. Ya urumva mere ute? As 30 seconds ago. Numva minota ishize rwose ndumva ari cya kimwe nacyo ndahindukaho. Nta mutwe. Now. Bisanzwe nacyo ndahindukaho. But anything else? Right. Ntakindi kibazo. Now I feel fine. Murameze neza mugeze ba mushuti. Maybe Nikazo we. Barrett was wrong. Wenda Barrett nawe yibeshye. Barrett's not usually wrong. Erega Barrett nuko mufata nabi igihe cyose ntago bari ku ruhande rubi. Are you trying to make me feel bad? No. None kumva shaka ngo nimva nabi se. Oya. Of course not. Agari byo shaka.
I'm just worried. ndahangayitse gusa Not, njye rero nyiri guterwa urushinge nta kibazo mfite not wondering if it hurts njye nta nicyo bintwaye niba binababaza niba ndi bunapfe niyamaraza kubyiyakira nyine or if I could have done more while I was alive n'ubundi sinzi nane bukora ibyiza mbere y'uko mpfa or if anyone's going to think about me after I'm gone. sinzi niba n'umuntu azanantekerezaho ko nari mwiza nyuma yo gupfa I'm not wondering what it's like. sinzi niba ndibaza nyuma yo gupfa uko bimera The minute you are and the next n'ubundi ni nyuma y'umunota umwe nawe ugakurikirana undi akazakurikira urupfu niko rumera rudutwara buri munsi part. I'm not thinking about it at all. ibyo ntabwo ndi kubitekereza rwose bizakurikira nyuma yo gupfa sasa hakuno baza mu byandiko bya John Collins umugabo yazanye hano ibintu byinshi ari kumwe nabyo harimo n'amasasu Get this. tudatuma avana iyi magazine baratsimba What's that? icyo ni iki Proof he's not with the government. ni ikigaragaza yuko atarimo arakorera leta kumbe umugabo John Collins yakoreraga rwa ruganda rwa Kela Chemicals That makes more sense at least. umugabo ntabwo byumvikana Who made this mess? ahubwo arimo arakorana na kampani yazanye uyu mwana kugira abantu bahinduke za zombies The others like him are out there. bivuze ngo hano hanze hari abandi bakozi bameze nka we kumva yagize gutya abona hano retrieve target umuntu yagombaga I gutabara wonder how many others like him are out there. abona hano handitseho retrieve target hari umuntu yagombaga gutabara arebye asanga ni ifoto sinzi yari wonde ku ifoto arabika mugabo yaje hari umuntu agomba gutabara wakoze kunerera inshinge A million ways to die in this mess. ati n'ubundi hari uburyo burenze miliyoni wapfa muri uyu mwanda turimo Most pretty awful. sibyo ko ni na byiza cyane mugabo arimo arakatabya ku scotch wamwambirije Hard to slow down. It'll be harder to breathe. umukobwa mukanya araza kunanirwa guhumeka It'll feel like I'm drowning. mukanya araza kumva asa nk'uri urarohama mu mazi drowning Girlfriend soon enough. kandi ashirwaye niko biri bugende nawe ni akanya gato agacishene niko bimeze He did a shit job of protecting her. wakoze akazi keza urimo uramurinda ariko byakunaniye That's about all you're good for around here, right? byakaba byiza iyo muri kumwe n'uburi hano wicaye aha ariko hanyuma ya byose wananiwe ntabwo wabashije kumurinda nk'uko byari bikwiye arangije dizo avayo n'ufite akabunda That poison doesn't have to be the way you die. ati uriya muti w'uburozi naguteye ntabwo aribwo buryo ukwiye gupfa ugomba guca mu buribwe It's gonna be the way she dies. akabona nubwo atari bwo buryo napfamo niko sheri wawe ari bupfe wandasa wagije n'ubundi na sheri wawe niyo nzira And her baby too. kandi n'umwana atwite tangije toze kigabo imbunda kumbe cyari kiyambuye kare tangira urwanira akabunda kirasa mu kaguru sasa ari ku musirikare John Collins hamwe na Dizo sasa Dizo aratangira mugamukurikiza isasu pima mu rubavu manega aratangira namurashe ibyo mwivi What do you mean? ye wavumbuye iki nibikise When you're going through his pack, you found ati ko something. mwagiye mu gikapye nibi ntacyo mwasanze mu kugera hano aho John yarafungiye na Dizo Shit. ha Hey. basenzi bagera sasa nibazi Dizo bigenze bite bakomeza imbere kugera aha basa inkweto za Dizo ziri hakuno tayari ureba Dizo yarashwe mu rubavu byagenze bite I got the suit. atariki cyo nako namwibye ya myenda nawe nahari bucikire zaza yamaraje nayo ibi myenda At least it's not too bad. Yeah. sasa hano nayo ndikata Doesn't look like the bullet hit me. cyane ko ikigo cyagifitemo kanuza maniga hakuno afite ka farumasi mu kigo How you feeling? yewe urumva umeze uti imarabaza sheri we Fine. meze neza You're lucky to be alive. turi umunyamahirwe kuba ukiri muzima I don't feel lucky. You got the gun. ati nta mahirwe arimo wa mugabo yatwaye imbunda Yeah, but he didn't get the suit. ariko ntakiri imyenda nayo yajyanye ya suti Can't leave without it. We're like sitting ducks in this office. bivuze ngo ari muri ofisi ye I got 4 bullets left. icyo nzi rero gasigaje amasasa ane mu mbunda You checked? wabanje gucekinga cyane
yari atandatu murasa rimwe mu kuguru nta wanda sirine mu rubavu Bullets can still do some damage. ariko amasasa ne n'ubundi yashaka kutugeraho ingaruka. We're a much harder target if we're not all together. Ati biraza ko ibintu tudatatana ko turi kumwe nibwo twapfa nabi. The rest of you, divide up. Abandi mutatane. Oyafata imyenda arayijyana ni Barrett. Sasa umugabo abana bamuvumbuye arashaka naye buryo cyane bako yava hano. Suti bayijyanye tayari. Bari mu kigo cy'ishuri abana bazi kumurusha. There. How does that feel? Yewe urumva umere gute? Worried about me. Ati wihangayikishwa nanjye. Yewe mukomeze mugumane. Agana ko mugenzi shero akamaze iminsi yarasohotse kari yakiriye ni Kazowi. Natari. Your nose. Yewe ku mazuru yawe. Kumbe bwa burozi bamuteye. Tangiye kuva imyuna. Bamaraso mu mazuru. Ya. Sasa hakuno. Musirikare John Collins. Hobana bari. Niho yatungutse. Muri baratwari. Kumbe Grover Jones na Violet nao baraho hafi. Kurikiza amasasu. Bijyana barayabara. Rimwe rirasohotse arayamanika. Where's the suit? Umwambaro uriye suit. I'm getting out of here. Mwana ndashaka kuvano. Simbizi. Ubwo arangije. Yewe rya kabiri. Ask again. Ntago nongera kubaza. Nawe ukaba mutera imisumari. Bakaba bararabo. Bagiye gushaka. Kigabo kiramwambara. Kananga sigo mukunzi. Agararasa. Amshenjiwe. Tarenga. You might want to listen. Mukuri bisho ndache gufite impamvu yo kumva none. Don't, please. Ndakwiye nurikore. Bring me the suit. Zanira wa mwambaro. You have 3 minutes. Ufite iminota 3. Sibyo? Zanira suit. Fanya mbio gira vuba. 3 minutes. Aba nabo hakuno. Yamuzana bwa Soviet. Birabaza. Not really. Oya ntago ndi kubabara. It's good. Sabani byiza. Urumva ari kintu nakuzanira. I mean, I feel like... Is there something I could do? Nimba ari kintu umva ko nagukorera wambwira mgenzi nikamushuti. Sure. Cyane. I'm thirsty. Mfite inyota amazi yambone byabasaba. Saka njye ngushakira amazi. Aba nabo. Kapo yabo yari yamasaha nibwo bari bagikundana. Yari yemeje kuyakorera umwana utaruwe. Hako umugabo wese uko bimera. Mukobwa nagashaka gusiga inyuma wenyine. Us do. Ati twese muri isi niko bimera nawe ushaka gusigara inyuma. I don't want to leave you. Sibyo ko nawe ushaka kugusiga. It feels so cruel. Ndumva bibabaje cyane. The world would give us something we never expected. Ati yisi tuba mu mugenzi duhibyo tutifuje. Take it away before... Yarangiza ikanabitwara. Itungura ngiye cyari cyose. Ugera gutyo ugakunda ubukunze jagacishene. Isi nikimeze mugenzi ni isakaye n'ibyo abanyarwanda bavuga. Real time together. Tutazase ku muntu muri iyi siko nawe imvura imunyagira nawe yakunyagira. What do you mean? Ushaka kuvuga iki se? Reka mbanze nsoza ibyo navugaga. Maybe we haven't had a lot of time. Wenda nango twageranye ibihe byiza n'igihe gihagije nye nawe. But the time that we have had, it's been real. Ariko n'igihe gito twageranye cyari cyanya cyo kandi twageranye ibihe byiza. And it's been honest. Kandi cyiza nuko nta wababajundi twageranye ibihe byiza koko. Buriya kujya ngo umarane n'umuntu igihe kinini akubabaza mwagirana iminota mike mu buzima ariko yibyishimo myiza. And we are who we are in here. Kandi n'ubundi turi hano turi kumwe nge nawe nta nundi. Mu minsi mike bari amaranye bakundana. Atereka twishimira abo turi bo. Ko turakundana kandi ari ibyishimo. Aho kujya tumarana imyaka myinshi twirwa dukubitana amapanu n'amasafuriya. Ntacyo biba bimaze. Tayari ni bwatinze. Sasa barabo hakuno. You two. Wowe nawe. Stay. Mugumaho. Wowe zanira imyenda abandi baguma inyuma. Put it down. Shyira hasi. Grover. Grover, wiyimu imyenda wiyimu.
Let her go. ngaho reka umukobwa agende Back. subira inyuma Grover? Grover sheri You have to let her go. reka umukobwa nawe agende tubirangize neza Get out of my sight. nawe mva imbere wagashinzi we If I see any of you before I leave, ningira undi muntu nongera kubona mbere yuko mva hano I will shoot. ndamurasa nta mikino Go! mugenda nonaho maniga nawe arangije ni John Collins fata imyambaro reba uburyo ki yasohoka basigaye ari zingahe se umuntu yatekerezaga ibiki I couldn't let him hurt you. ntabwo nari gutuma kubabaza And now we're all going to get killed. none ubu twese tugiye kwicwa Maybe not. wenda dushaka kudapfa I mean, sure, you won't get far. mumeke nshaka atajya kure kumbe bano nabo bagaba arangije cyane ko atazi ikigo ajya guca muri wa muryango bamwe bateyemo gaze za zombies fata ihombo arangije asiga akinguye akingura umuryango w'inyuma kugira zombi zinjire mu kigo ntashaka ko hari igihe usigara ari muzima I'm out there. Not yet. hari ikintu baba babonye hanze oya The front. What if he's ariko nta handi nawe He's yaca not out there when it goes off. We're screwed. ahubwo ntituraburiza nawe araraburiza umugabo avayo aca ku wundi muryango n'akabunda kari mu busasu bubaze Goes. ndabona mbona arimo arasohoka asigaye igihe kingana iki 10, 9, minota 10 7, barambarira amasegonda 6, 5, 4, 3, 2, 1. uko bayabara kumbe inyuma ku mwenda bari bashyizeho ikintu kimeze nk'igisaha gisona uko gisona nazi kirasonerayo zombi zirakumva urusaku gatoya zose dore ngo ziranja mu mugabo arasi ya mbere amasasu maze ateye no kuri abiri tayari John Collins yarazike bahemukiye kumbe nawe yihemukiye gusa mugenzi wibuke yasize afunguye umuryango w'inyuma mu gikari muri ya basement hamwe bari baracometsemo ihombo tayari byaragiye biramwataka birashwanyaguza abako bakicaye used to cry whenever a book ended. ati rimwe na rimwe kenshi nabaga afite ibintu nishimiye byajya kuranya narariraga Kind of book. none se nkunda gusoma icyo gitabo ntabizo ibitabo bya comedy Drama, drama mystery, historical fiction. nakundaga n'amafilime ya mystery na historical fictions Matter. kimona kamwanya nta nubwo nabibona namwe filime z'amateka seriye No. cyane There it goes. yeze buri abazungu n'abana beza niyo abazi kusigaje amasegonda make agushakira ibintu by'ibiganiro kugira ngo just utiye bana mu masaha ya nyuma. So why'd you cry? Done se n'icyatumye urira kudatuma witekerezaho cyane ngo ngiye gupfa mana we. Same reason everyone cries, I guess. Ati impamvu yatumye ndira ni impamvu nk'iya buri wese itumarira. Bantu twese impamvu turira n'agahinda mu mitima. Ariko akenshi niyo urize bituma uruhuka muri wowe indani. And then it's just the end. Kandi niryo herezo. And it's over. Buri abazungu n'abana beza arakuganiriza akaguhumuriza agashaka ibiganiro bidafite aho bihuriye n'ibibazo urimo. It sticks with you forever, right? Ati nifuzaga yuko twagumana iteka ryose. You've done so much for me. Ati wankoreye byinshi byiza. Ariko iminsi ni imitindi. I wish I could have done more. Ati nakifuje kuba nakoze byinshi birenze. Lucky. In the middle of all of this, Ati hagati y'ibi byose being with you, kubana nawe keza ari gukomeza sheri You me too. nanjye nuko sheri nuko genza abazungu arabanza akamutera story amwibagize I'm gonna be all alone. habuze tugiye kumunangira guma wenyine
You got all of us. oya humura na twese turi hamwe twese bivuga kuri wenyine So much time being mad at her. nahoraga murakariye arimo aravuga mugenzi Natali For what? unarakazwaga n'iki koko bakiraho byarekera bavayo bombari ibiza biborekana bombari bikubitana kumbe zombi zaciye mu gikari byose ni byinshi tayari harasigaye cyo kwirwanaho ufite itindu w'inyundo buri umwe n'icyo ashoboye tayari hano abaje badashaka kwica za zombies dore ngo nadizo na vana bati byose hano ni byinshi mwana ushoboye acike binjira bindani birunda ku muryango bose birunda ku muryango mwana bigiye guturitsa umuryango bro tugomba kurwana ukomeza mufata umuryango nta kintu atararangije ku wundi muryango arangije ku bitano imbago muzane mwabasenzi mwe dore ngo sasa Natali sibijya mbere uyarebye ni Natali sheriwe n'abarangije dizo sasa Natali n'ubundi bamutera urushinge rurimo uburozi arangijwe agasohotse aza kwitambika za zombies aho kugira ngo bapfe ari benshi ahitamo kwitangira bagenzi be n'ubundi yari mu marembere yari ugenda bari bamuteye urushinge mu maraso bwa burozi sasa dizo naye gutabara sheriwe Grover Jones aramubuza Natali mugenzi bikora bake aho kujya mupfe mwese yabonye ko n'ubundi arugenda ubuzima bwe buri mu marembera tamo kwitangira abandi dore ka mushiti kazo ngo garasigara karira genzi maniga yiburiye umukunzi nyaza kubutura intebe bimwe wagwendera mu isoko agenda utonganya inzira tuzi inyanya za desa inyanya 3 gute bishoboka bite uri totomba mugenzi n'ubundi umucuruzi mwatandukanye Sansu nawe aragafoto yarafite ganza ngo retrieval target umuntu uri ya musirikare Collins yagomba gutabara kureba neza uri ya mugabo John Collins yaje muri kigo cy'ishuri aje gutabara nde Kananga Grover Jones Sasa Grover Jones nawe yasigaye mu kigo hamwe n'abandi bana zombi zabatatse wari waje kumutabara wa musirikare nawe yasubiye hanze niyo wari target yagomba gutabarwa bibuka ababyeyi b'uyu mwana se na nyina bari mu bayobozi bari uruganda rwaturutse rwa Kela Chemicals sheri nawe yaje hakuno bararira hano ni hamwe musigara buri umwe aririra undi ntacyo ari bugufashe ni yanyo ni rwaje indi idafite kere buyimariri tayari bakiraho arwaje yambaye bote Kurabareza Nishan mana wen wowe chodata we sasa Barrett yaraziko yagambana inyungu yakajya hanze none manigaragarutse n'agakobwa arakabuze mana nariziko apfuye shari You followed me here. ati bankurikiye hano bande mama itamana rimfita I didn't have a choice bande bamukurikiye abandi n'amatoroshi hanze nimba abasirikare nka John Collins nimba ari bande sinza baribo bari kwakurikiwe n'abandi ndaceka isizo na Ruki Jenze bayitaga rya zina ryayo Freakishi yari Sankala da Premier mwumvaga abagiye mwakoze kuzamurabeho nimuza cikene kabiri nisoka simbizi nzababwira ntago nzikina nukigenze nukirangiye amina.